Nabapi yok kan ket mulu jungjab di kan misi Nakaliang ka jongi nga smo ka BPP ka kodon ya teamwork asmo ki ay gibaran kam tungin ya keren nang baka manifesto jong parti kai ka bangala mensim ka jonga asmo ya ro ya ulai na kamta kani ka jingya nanti ka jonga ka bangso nanti ka kam sla ka jong ulai ka don na kamta pan penyai ya kani ka jingya nanti ka ba niat nak kamta kani ka election MDC kadai ka kampa ka jong ulai boleh na mla juga bangan poi kuni saka thong ta ni ka ba ngadon ka jung singo buat ka mensim ka jonga kajingnya pun tapi kita kalau ke bawah yang pun pesak ini yang kita juga kai man kita kenal ngasngo baru sekatan syagren ya kan ya bagi pajak juga mau kontrol kilong di bumpat yok ya kejeng pensya kejeng persicu akan urusan banyak nanti nak kam penciat lagi nomi kemat pada MDC election MLA dan ya buat campaign election ini ya kejeng stang ni cuki pajak senang juga mau kontrol konstitusi cungi ban snopu pada baik nadu pada campaign election ya keba pada dengan nadu ketua kapor kejeng tray cungi ke batang kandia nakalian cungi BPP rai ti ai nadu kabuat ke ba arko ala jatam na kemudian campaign election pada ngasngo bakan ni ka de kejeng sedang cung kejeng suku cungi pajak pada subun ai kaburam ke krau na kemudian cungi aro we ke bangla mencak tang kadai ka jing sutu kejeng sempang pada halandat cung kita langsung kadai kabor ke cung podat na cung bodon rengkat na kemudian cungi ban pensya kan sutu cung kan